पालिबा स्टेट सिदा पालिबा गवर्नमेंट की मफमदा कोइना रोइबो ओइना हाइबा तारे ngasi asi December की calendar year हाइबा तारे ngasi si अरोइबा हयेंगदगी दी अनौबा सही 25 की लाकदोरबनिना अखोइना स्टेट सिदा हुजिक लैरिबा लाइबक थीबा हाइबा तारे सही अमगा मखाई हेंजलक्तना सही अमगा था निपान मापन चंगछलअबा मणिपुर की तंगदु लैतादबा यमना लाइबक थीबा हाइबा तारे मणिपुर सी हुजिक वारिबा प्रजा सिंगना थेंगनरिबा तौरिबा इश्यूज मयाम सिंग से कुइमन घरे प्रजा सिंग सी वामन घरे अदुना अखोई पालिबा गवर्नमेंट सिदैता करिनो अखोई ओपोजिशन साइड तगी सु अखोई दरकार लेरगदी हाइजेबनी अदुगा नोई मी मई मंगा खक्सिना करीबु केनो तौनी हाइना खनबिरंबसु याय अदुबो अखोई की साइड तगी अंगंबा अखोई मतेंग पांगजगे si राजनीति की खुदोंग साबा लौनबगी वा नते अदुना मणिपुर की इशू प्रॉब्लम से मसी अथुब मतमदा सॉल्व तौदना नॉर्मेंसी पीस रेस्टोर तौनबा तौमिनसीना थेंगांग कया हाइबा तारे हाइबा याबा कया हाइरे अखोई लास्ट दी उपाय लेरक्तबनिना डेमोक्रेसी चटपा लेपाकनिना अखोई की गवर्नमेंट अमन लेबनिना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अमन लेबनिना मसीगी एप्रोप्रिएट फोरम दा नैननबा कोई तौसी हाइना संविधान सु याबा हाइबा तारे को कैलेंडर ईयर अमदा ऐ संविधान की प्रोविजन आर्टिकल मयाम जुदी कोई संविधान की एक्सपर्ट सुनतबनिना आई मधु हंजन हंजन पनबदी मणिपुर की प्रजा सिंह ममांगदा आई इकाइजरे द ऑनरेबल मिनिस्टर नदी श्री इबोबिदु संविधान खरा पाबन फनी हाइब्रा कनो हाइबा अदुगा ओइ लारि हाइबगी हाइबदी आई ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस हाइब्रा सिंह हाइबदु मधु हाइजे सुनो मोई मतिक चाबा लाइक लासु हाइबा मी ओइबगी अदुम हाइबिरंबा याई मधु अखोई करीमता कनो तौबा नुंगाइतबा वारो पुलौबा खोपा अखोई करीमता अखोई कनो तौजदे हाइबिबा याई तौबदबु खोजु उपाय लेरक्तबनिना संविधान सु याबा कैलेंडर ईयर अमदा हेनसु कैलेंडर ईयर अमदा अहुमलक तगे कईगुम दरकार लागदे इवन वर्ल्ड वॉर थोब लान थोब मनुंग दबो अदुम एनी पृथ्वी की कंट्री लेइबा मयाम मदुगा इंडिया की अते अते लेइबा स्टेट असेंबली मयाम सिंसे अहुम दिलायरना मरी रक फंबा मंगा रक फंबा हुजिक लेइबा कर्नाटका गिदी मिनिमम 4 सेशन कैलेंडर याम द फंगदमनि मोइदि रूल सेमगा लेइरे अदुना कोई संविधान सु याबा हुजिक लेइरिबा इशू से कोई की एप्रोप्रिएट फोरम हाइबसे मसी असेंबली ओइबनिना नहान नमुक फंगिबसु इकाइबु इकाइबा सेशन हाइसिरा लेपा हाइसिरा फंबा हाइसिरा मिनिट खरा फमगा तोखिबदो हानसु मदुगुमदु इतिहासदा औता थोखिरिबा सेशन नेबा अदु मसी संविधान सु याबा मसी अहुमलक फंबा सेशन हाइबसे अखोई संविधान सु याबनी अदु मसी कौबियु मसीदैदा अखोई फमिनरगा करी करी वारेप लौबा याय अतैगी नतबा मणिपुरी हुजिक चरांगनबा लैरिबा तंगदु लैतादबा सि करमाइ तौरगा मसी करी तौसिगे हाइबसि कौबियु हाइना कोइदी हाइबम थोपा हाइबा तारे हाउस प्रोलोग तौरबनिना गवर्नर समन तौबिगदबनिना गवर्नर द मेमोरेंडम पीबा चीफ मिनिस्टर द पीबा
assembly gi speaker sina custodian sigi mana head oibanina mangon da piham thoba akoi tawjebane akoi kadai bhoba akoi elected MLA sing si kadai bhoba masi hoi law and order da tawraga mayam si kendra dagi khalakpa honorable member sing mantri sing adu chief minister yauna akoi gi leiriba situation sidaida security si mai gi tongan ba category du yengaga adum security protection tawraga adum thambi ado hoji additional security ga mayam pisan khochen tawbse daka leire haina leiriba government sidi tawbiram ba woi ba yae ko masi amna ikai ba haiba tare praja singna aina thajajabda praja singna yaningaktraba praja singna leiriba government se manipur gi interest ta state ka mari leina ba state ta संविधान पीबा law and order migi life property protect toba haibase संविधान पीबा state government da संविधान पीबा state government gi right neba magi authority neba adu masi phajana thabu oin wonthokpa ngamaktadna praja singna noi leibagi kari darka oiri manipur gi issues Manipur da laiba praja singi life and property se protect over ngamaktre na haina akhoi khangba ngamaroi hairagadi aidi security phanayam na pire suba aidi ngakpa ngamgadawa mandaba nasana khangna hoi pham thadu ona torpa kanadadi security na akhoi si aidi ngakpa ngamgadawa mandaba aisi kanagumano di haibirak pa yai ko achakpa singda ki haijele na hairak pa yai ado manipur thoiba thauthok wathok mayam singse karai da khoi elected representative leiriba mayam sigi appropriate forum di assembly da naina binatana karai da naina gani assembly da state sigi aphaba Logadaba resolution logadaba mayam si assembly natana karaida akoi khana naina gani adana samvidhana su yabani winter session si kaubiu haibu calendar year si manung da kaubiu haibu ngasina yani kre kaugado mandre aduna di akoi na haijeri si akoi opposition ni ngang ba yaba chaiba yaba ngang gi haibagi wana chede noina paliba state government se other center the same party ni shile is same party ni noina akhoi da akhoi gi service darkar lerega di opposition gi darkar lerega di noina lusing biro honorable prime minister unasi honorable home minister unasi akhoi na mateng pangba yaba akhoi na haiba yaba noina di direct haiba da nuaita ba akhoi express tawjage akhoi request tawjage haiba adu su tawdaba Sesum tumin na lairaga tawriba soksa laiba state sidai da tawriba mayam punamak singse masidi akoi khangbang amaktadna even yengbiu ne akoi je hanjan haije bagi wana tieba army ki cantonment da sangiba civilian phoba where about jibo khangre ngarang da CBI da masigi where about si throughout investigation the hongani case CBI the scenario na hai masi hoi CBI the scenario khoi madu opposed to madu yaning di haiba gi wan teba sikarino leiba law and order sikarino mayam su khanna uta yeng biyo tawri ba se adagi karino pangang da ngangne ba aisu matam amada haudi hauhre masi ai haidi haining da bane ba mathang akhoi bu protection tawdaba police training college dagi arm ammunition huge lokthokre haiba adu mathang sum torpada Thobal district leiba
third ARB gi battalion dagi khulai logani haina tawre mayam civil society organization gi mayam nupi ngang mayam changna thomjal ena ai ngonda masi ai haide haidok ning de bane adu officer hai tare Assam rifle gi officer khara chawba amana ai ngonda telephone tawre ai di khangda magi number to hanu save tawda pai ubada kari leire ai aduni man hai kari leire to sir sumai tawdna ada district ti sar gi ni hai ada sumai na third ARB ida sumai tawdna mayam arms ammunition lo na mayam di sumai tawre hai kanda da khara ta mateng pangbiyo oi hoi ai su mateng pangnana lege kari gi no na state force marang kaina leibudu moina atu bhoba protect tawba ngamdra brana aina hayeba adudagi tanja chare na aina noi Assam Rifles se khoi di central force ni one of the oldest organization ni haina khoi di noi gu yamna keno tawbani neutral force weram ngani na ado mina sum haina da noi ju one sided oiba haiba tare yamna sensitive oiba Manipur gi hujik situation sida one sided way haibsi noi chumbra no sir mana kudak reactor khum eba ingonda adu di haibi ganu sir akoina one sided or magadi more da Churchampur da sunu da mana khumak paduni ko akoina akoi gi battalion da shelter piba madudagi rescue tawrga akoina puthorpa Maitei gi mayam singdo madu thomda basu yai hai yes I welcome noida shelter piraga maduda moibu safe protect orga noina rescue tor puthorpodo yamna welcome tawi appreciate tawi adubu madu di ai isagi wena di madu ai asha tawdien ai hai karigino sarana hai akoina shelter piru protection piru asa tawdi haibi si karigino hai aina madu phai adu welcome tawi noi gi duty do madu appreciate tawi adu bo aina asa tawrambadi minority leiba haiba tarine more da minorities leiriba maitai oiro muslim sinau sing oiro or non-Manipuri sing labor haiba tare ne business to the labor mayam si mafam do the minority tare the minority tab the noidi at the nose of your battalion you might have a horpaduda noina no adu di yaro ere noina sung to aga intervene tawrga minority lady go mafam do protection tawrga noina thambiramba sida kanada su you might have a yaroi sida hatna sunama yaru yes law and order si noi gi khutadi lem de ya adu su noi gi at the nose of your battalion ada you might have a hora aba mi hat pa hora agadi noi silent spectator dauna dum yengadra ba noi civil administration si the noi et tawba mateng pangwa lakpani particularly noi koi khangi international border se guard tawna ba noi de assignment senior line adu warga su noi gi naton sumang na noi gi kenoda adumaina mai thagalakba adumaina hana sunaba yarok targadi noi kumai yenga leiba yabra adunate noina protection pirga state government gi force leiba duga punna torga ada minority oiraba ada leiba kangbu singdo rescue torga putropai muhutta protection pirga thambiramba likewise Churchampur da minority ne oiba or Imphal da minority oin leiba community singse Mashi loina protection tawraga thambiramba targadi it may take maybe 1 month or maybe 10 days 15 days protection tawraga thamamba targadi marak to the wari sanana bagi tanjam su leramgadabne hujikti loina ba minority oibo using more dagi Churchampur dagi Imphal dagi loina ship tawthokna gre Manipur se divide tawgreba haiba kanada masi aingonda khara kano torga sir
hoi madu su sumdi sumi adubu madu akhoi khutta leitamnina ma haeba karino what is mean by in their hand moi khutta leiti habji kari hai nona haeba adu aina thamjaningi di manipur da thoiba irang thoiba thodo wathok se kuiman gre atai state da thokpa targadi whether it may be in UP or Haryana or Gujarat, any part of this country, Thom Batargadi, Sumaina Lerangani Hayusi, I di Sukta Tajadiev. I Sukta Tajadiev. Hoi Hayapayai, Hanasu, Manipurasu, Mayam Tokre and Highway. Ado Mayam Toki Bedo, Ahoy the Tokreba, Kuki Nagagi, or Nagakukigi, or Maitei Bangangi, Tokre Mayam Nehena Madudi Saki Neva, Pam Queen Sanki, Adum Yam Tuna, Pamina, Wari Watai Sanaga, Salt Togi Bangatani. Aduna Koi, state governments in a ying, even me, Manipuri Prajasing da. Adudagi, central government of Manipur Prajasing the ying, even me, say. Kayukanda Koi, not the walk, can be our here. Karino Koishibu. Moini ying visible Karino, Hibisi, Aywa, Yamna, cannot toning de, Aduna Makhat tanning de, Adu Koishi, Karukana sometimes, Akoishi Indiagi part, among Nata Bra, Hibisi. Moina Kodi ying, meaning no highway one go. Adu Koidi, Yamdras who Mangado, Itazo, where is the appropriate forum? Assembly Pamuga Madudega. Nainaraga Koidi Machine Yamjagidraba Koi opposition na state governments da Hujik labor situation say a two matamda Santi Laknanaba, peace restore Tonanaba, Amaga misunderstanding Leramaga Targasu Haidana Koidi Mating Pangjaget of the Sangwidhan room da Sadagadi Hoi Sangwidhan the Lakwa Targadi. Sangwidhan ye expert sing haibatare ne intellectual sing na adum khana nainara suno ada khoi di Manipur gi hujik leiriba situation se masidai da Sangwidhan su yaga akhoi gi appropriate forum sidi session kauraga akhoi maduda karino state government da mateng pangba yaba pangjege na haibane adu laibak thiba haibatare Handaki calendar year is the Ngasi December ki tang Kursama Tojina Loirabanina Madugi Magi Sans to Chat Kre Amohanala Aroy Masi Laibak Tibani Haibai Wapam Krasi Tamjaning Muni. Makoina Mavana Mamanga Education Minister Sa Sokomatam, Antongi Tam in Manunda 6 times Gumba 2 days, Mamaga 5 times or 5 times. Adumana Adira Pamaga, Yoshin Givana, Malay, Muni, Aga, Hagi Bamuka, Simon Tanks and Madu Lairamgani Madu Lairamganeva, Akoi Lairam Moyena, Akoi Hijeroeva, Lairamgani, Adubu, Matamduga, Huziki Matamsiga di Idiam, Kanaramgani Kale. Number 1, Huziki Lady situation Matamdu to Omoy. Number 2, Madu agenda later by Haitare. Business ki agenda Haibum delay initiation Pam targeti agenda later. Ado Moina de Huzi Hana Tokiba Hana Torambani Hana Tormid Highlight. Ado Hana Toramba later Moi Haibility Layam Ganeva. I know she Hajani Hanagi situation Matamdugi. When the session Pumgida, Humla Pumgida Bedo, Adugi situations you go, prevailing situations you got. Yam Tina Ketnaba, law and order gi issues Mayam Punamuxi, Karadan Naina Gania, Lepung Pamagalina of the Arroy. Adugi one ever. Adu Shreda Ain Kata the young later gadi. And issues she not Taina Banganga Mali, Hibanida Queen Hijabadi.